pornani belsi togi mari ginai baca di sisa basri Hongga hamsar hai ka sarjuk sawi manggala kata serengai hai ka sarjuk sawi manggala kata serengai mekhang khorang susiti ring nago thangna faisiti mekhang khorang susiti ring nago thangna faisiti faidi jeng pal baksa ring nago thanglaina ring nago thanglaina Hai lamsogo tinini ane GC production home ni blog faidi tini asuk sal gedek mani yagulo hengra boarding house no kare hasteni joda joda rung nok rung jotno phiogire mani bagai tini specially thangnai mars ni simi kholobjak tongmani hasteni joto rung nok tini phiogoi mankha khulogoi mankha nogoi mankha joto rung srwngnai rokni bomukhang tai joda joda phörwngnai rokni bo haino khatong thokmani gedal laimung haini bagai tini specially hengra boarding house bwskangni March ni simi kholobjagai tongmani tini January 2021 ni 5 tarik ni osalo tini khulogoi mankha eba phiogoi mankhani bagai arni joto rung srwngnai rok bahai khatong khajani bisingtini phaisok pailaika tamo borni musung mani kokno sung kisa khanai lainai Ani bomong Sukadev Devroma ang hengra body house for yo hostel tongo ang class 6 nimbung katamung kha bishal number class for ye class 6 nungasu din lockdown tonganya na din unggo kama haiman tamung kha bahai ma tong kha kahama tong kha aham kha ini bu tamung kha sana de rumah nungasu dine lockdown ngai ma hayang tong mane na dine hai tamung kha aram kha bo class 4 class 5 nim para khabara kamera digi nini bung katamung kha sukaram deuna nungasuk lockdown sal kolong ma tini hotat sahainya bahima tongkha engkapa nongni bung tama Belbara high school bo hostel tong hengra boarding house bung katamung kha sami deberba numbo sekolah pore Belbara high school nungasuk sal kolong ma lockdown tongnyai tini hotat ja hai bahai ma tongkha numbo hostel pore Belbara high school lockdown tongku ro no tang ketong hai dong pore rok tangya nogoi mankhana hengra boarding ni engai Belbara high school of nei joto rung srwngnai chini narni ta apu ate dakramo apu ate poila gabor simai koksai pelekan gabor sing anake hostel tang gabor sing nongsa kan ganang dana
बेन बखनाय से नायनाय गन आइके जों पहिला बन मानखा गबर सिंनन तिन पहिला मानखा निनि बम किसा साइ खनार गन निन सयसे बम थासिं बो तनर इंटरव्यू सालायका ता आं किसा मा सोंपायका ता आं बर बाय साक साक बाय थां नुक जागै किसा मा सोंपायका बरक बेलबारि हाई स्कुल परि दं फायो मिया 5 तारिख जानुवारि 2021 नि सेमे जत हास्तेनि रोंस्रों खुलक मानि यागुला हेंग्रा बोर्डिं बाहायनो खुलक जाक हायनि बागै हेंग्रा बोर्डिं नि जत रोंस्रों नायरंना नरक नगै मानखना थासिंगा बरनि मर्निं प्रेयार मीटिंग खाइलाय फुर रग ताइबो सिनियर स्टुडेंट्स दं हाइपान सिनियर स्टुडेंट्स अवाइसों मालाय मानलाय लिया बरनि गोबां मा परि थाइतं मानि बागै आसक कलक माव ताबक बरक बेलबारि हाई स्कुल फाइलायजाक अ हाई स्कुल फाइलायजाक रबाय किसा ताबो कक साइनाय गनाय पहिला नंगन कक सागरा निन बुं सापायगा दि ताम साइता नों सागा दि द निन बुं थाथिं तो आं साइ खनालिया द किसा निन बुं सागर दे हानजा देवरमा ब क्लास परि क्लास 5 क्लास 5 पाराखे तामलगात बर तंगै परि तंग हाइकिया यां आसो हासालमा बेलबारि हाई स्कुल तंगमा जागाखे हेंग्रा बोर्डिं हाउस हेंग्रा बोर्डिं हाउस तंग परि ना हाइके न आसो लॉकडाउन कबां मा मार्च नि से मे परा एक बছर आ बर तामखे तंगसा हॉस्टेल बो फाया स्कूल बो फाया गंगे परि तंग न रग हाइन बेरै तंग परिबो हाइके द ताम परिमाण कैसे साइखनारगा दे बिन बिसिं दै ताम परिमाण कैसे साइखनारगा आगे लॉकडाउन परिमाण ब मानलि आं तंग ताक ताइ खरक साबाय सान बुरा दे कैसा Mekan korang susiti Ring nago thang na fai city Mekan korang susiti Ring nago thang na fai city Fai di chung pal bak sa ring nago thang lai na Ring nago thang lai na